Shida tuko naye kwa hii boma ni nyingi. Huyu mtoto amekuwa mgonjwa kwa miaka 3. Amewekewa hata hewa mpaka tukatoa matumaini, lakini Mungu akamsaidia. Vile hako kwa hospitali alikuja akatibiwa kwa hiyo kichwa, vile akafanyiwa upasuaji. Sasa bili imeenda milioni 1.26. Tafadhali wahisani tunawaomba mtusaidie kwa moyo mkujufu. Na bono nyumba tabwati na ndi bina tutiri nige compound eno mwaye mnara nyoro musamario muya mubekere nyumba igonga nonye nesa igate te kubekwa lakini chikoni ira migereri gunka itonye 50 ikubwata na bibwate taga compound yaka muchi uyu bubwata bokongu mongina mama agabwate stroke tari kwenyara gakobogori guna kere gento gagukurira sare na tata nere igabwata burirwe sukari baka bomukoreti bono umuchi obokongu na bobororo chiyo bubwata butako bonge no bokongu bonga abana bokago bari siko uno mwana uyo korite skuru iskali ebe siaburi aguchanonye ne polytechnic egere bundu sacha konyora kende na riara nyore nere anyore bese akombo enyumba arigeri ng'anga kiara nyone ne nusu plot yagache okinyi omochando orenge na moto chandegete uyo no mwana one na bayirire nyumba bana mbali ku chisukuru omwana oitarwarete otosinyire enjera togokora gaki otogosaba Nyasaye mutubwatisi abantu bonse batubwatisi batoikange tokonye gaki omochando uyo omwana ori arunya gitari acha sukari ombwate pressure bono rere cia ikeire tindi korora amaisha no mongina garwarete igakire ne stroke bono gaikaranse tagwara gwatari kwenyara no mwana oyone buna mwaigwa kwana kare umurugi oye igarware taru umurwaire kinya gitari kyankaga Nyamira Kisi kyonsi wetana nire tenwi okiro bona sekerete gari Kenyatta University Hospital bono twarenge ebiri ya chire igoromono totanyare nenkeye igabuna moroje compound tubwate nsusi ya buna malema elire bono gotubwata sa kebobe kende ntubwati pi bono ntukunyara kumurusia gwasakare igo tware gosabanga kamuranche abantu bali bugwancha okuya motokonye mutwa twakane piri eyo mwana oyaru agunya gitari yokorora rende bono nkuna kubwata bwatare ochakira kwa bachinguru ararunya gitari yagu. Maisha ni magumu sana kwa hii familia yetu. Vile nilisema hapo awali, baba ni mgonjwa, mama ni mgonjwa vile vile. Na watoto wako nje hawaendi shule, vijana 3. Kijana wa kwanza alifanya form 4 ako nje, hajaenda kosi yoyote. Kijana wa pili ako grade 10 ako nje naye pia. Na kijana mwingine mdogo ako grade 8 ambaye pia haendi shule vizuri. Mimi ni mwendeshaji bodaboda, sina kazi nyingine, nafanya kazi ya bodaboda na kwa pikipiki ya kuachiriwa, na pikipiki yenyewe si yangu. Na ningeomba ya kwamba kutokana na huyu mgonjwa niko nayo, tafadhali nisaidike. Namba yangu ya simu ni 0707 68 67 16. Majina inaleta ni Peterson Bundi. Gaki otwale gusaba gaki motokonye abarari baito moto ikange abantu bonse batoikange batokonye gaki tokonye nkesha. Watangazaji hata sisi kwa hii boma tumesema asante kwa kufika. Tuko na matumaini vile mumefika, Mungu atafungua njia na huyu mtoto